Pastira i pastiricu naslikao je najuspešniji slikar holandskog zlatnog doba Adrian van der Werf. Ova slika značajna je za celokupnu istoriju holandskog slikarstva jer svedoči o van der Werfovom preobraćenju u punokrvnog klasicistu. Rotterdamskog dečka koji obećava primetila je grupa gradskih moćnika pa mu je organizovala doškolovavanje kako bi se on stilom prilagodio ukusu nove elite. Novi bogataši više nisu želeli da kupuju gotove slike od dilera umetnina, već su slike naručivali od onih slikara koji su se priklonili novim načelima ukusa. Znači, životne slike koje su bile izrađene jednim naturalističkim stilom zamenile su ispolirane scene idealizovanih figura. Najbitniji od svih mecena bio je Adrian Pac, koji je organizovao turu pod amsterdamskim kolekcijama koje su sadržale printove, odnosno grafike, rađene prema delima najvećih italijanskih umetnika Rafaela i Michelangela, kao i šampiona holandskog klasicizma Gerarda Delaressa. Inspirisan upravo Gerardom Delaressom, van der Werf je uradio ansambl za svoju staklenu baštu. Beogradska slika je manja verzija centralnog platna tog ansambla i urađena je bila upravo za Adriana Paca. Johan van Gogh, izuzetan poznavalac holandske umetnosti i holandskih slikara 17. i 18. veka, u svojim biografijama, pišući o Adrianu van der Werfu, vajkao se zbog toga što je veoma malo slika završilo u domaćim kolekcijama. Naime, 1699. godine Adrian van der Werf postao je dvorski slikar Johana Wilhelma, nemačkog elektora, i od tog trenutka od njegova dela otimali su se najmoćniji i najbogatiji. To je automatski značilo da su holandski kolekcionari izgubili finansijsku bitku protiv evropskih plemića i krunisanih glava. Najveći broj van der Werfovih slika nalazio se u Pacovoj kolekciji i nije neobično to da Johan van Gogh najavljuje Pacovu posthumnu aukciju kao ogroman događaj kome je mnogo ljudi prisustvovalo jer je aukcija sadržala čak 6 van der Werfovih slika. Među tih 6 slika nalazili su se i pastir i pastirica. Jagma za van der Werfovim slikama trajala je sve do 1860. godine i do trenutka kada je Thoré izdao svoje muzeje Holandije. Teofil Thoré je bio likovni kritičar i, kako bih sad to rekla, zagriženi republikanac. Zbog svojih radikalnih političkih pogleda bio je proteran iz Francuske i utočište je pronašao u Holandiji i njenim muzejima, koje je obilazio sa velikim interesovanjem i žarom. U svojoj knjizi, koja se zvala Muzeji Holandije, vaskrsao je do tada nepoznate, odnosno do tada zaboravljene, Franza Halsa i Vermeera van Delfta. Rembrandta je uzdigao do statusa božanstva, a Adriana van der Werfa i Gerarda Delaressa zagrižene klasiciste, čija je reputacija ostala neukaljana, njih je sahranio za sva vremena. S jedne strane, on je smatrao da su realistična dela rađena po stvarnom životu trebalo da predstavljaju putokaz za savremeno holandsko slikarstvo, a ispolirane i virtuozno izvedene scene holandskih klasicista smatrao je nekom vrstom perverzije koje je mesto bilo na smetlištu istorije.
Viktoreovi muzeji Holandije uticali su na potražnju, a i na cenu van der Werfovih dela. To je najverovatniji razlog zbog koga je Božidar Čerović uspeo da se dokopa ove izuzetno važne i virtuozno izvedene slike na aukciji u Parizu 3. juna 1931. godine. Božidar Čerović bio je doktor pravnih nauka, poreklom iz veoma imućne porodice iz Trebinja i bio je prvi konzul Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Beču. Pored toga što je bio darovit pisac, imao je i veoma dobro oko za umetnička dela i svoju malu i pažljivo odabranu kolekciju prodao je Narodnom muzeju Srbije 1952. godine.